Dobar dan, lijepi pozdrav u još jedan podcast 023. Pozdrav vama svim pratiteljima našeg portala, čitateljima i svima vama koji ste dosad pratili naš podcast. Danas evo imamo ponovo jednog gosta. Vjerujem da će se našim gledateljima to jako svidjeti. Dakle, naš današnji gost je Darko Kasap, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra. Pa možemo reći da je to zapravo ovih dana često spominjano ime, zapravo najspominjanije ime, ako bi tako mogla reći, od svih gradskih pročelnika. Dobar dan, Darko. Dobar dan, Silvija, tebi i svim slušateljima, gledateljima, pratiteljima podcasta portala 023. Jel se slažete sa mnom da ste zapravo često spominjano ime ovih dana? Pa dobro, ja ne bih rekao možda samo ovih dana. Jednostavno prostorno planiranje i sve ono što se veže na neki način uz odjel kojem sam ja na čelu zajedno sa svih 30 i nešto djelatnika je uvijek na neki način pod lupom javnosti, da tako kažem. Svaki naš potez, svaki naš projekt, mi praktički radimo iznimno puno projekata, velikih značajnih kapitalnih projekata, uvijek je po to nekakvom analizom, da tako kažem, što medija, što javnosti, što svih, što je u konačnici u redu, tako i treba biti. No evo, nama je drago zapravo da smo vas mogli ugostiti u našem podcastu, jer ako je nešto ovih dana aktualno, ako je neka tema aktualna, onda je to svakako prostorno uređenje i graditeljstvo, odnosno evo vaš upravni odjel. Na početku zapravo dotaknemo se odmah onoga što je sad ovih dana bilo aktualno. To je bila dakle javna rasprava koju su imali Udruga mladih Arbanas 1726 u gradskoj vijećnici, a na temu dakle njihovog mjesta, odnosno Arbanasa, vezano uz projekte izgradnje i uređenja zapravo tom naselju. Niste bili na toj raspravi, koji je bio razlog? Pa nisam bio na toj raspravi, nisam bio ni pozvan, da budem iskren, ali ne bi ni mogao doći da sam je bio pozvan zbog drugih obaveza, ali nebitno, ja sam pratio sam sve ono što je na toj raspravi bilo. Dapače, prije te rasprave sam se ja i sastao sa predstavnicima udruge, a prije toga smo imali i još jedan sastanak. Gradonačelnik je primio sa svim svojim suradnicima, uključujući i mene, dakle, udrugu mladih, gdje smo raspravili sve ono što njih na neki način muči. Na tom sastanku su bili i predstavnici mjesnog odbora Arbanasi. Ono što bi želio na neki način podcrtati ili naglasiti, dakle, prvenstveno izuzetno je dobro da se mladi angažiraju, da promišljaju život u svom kvartu, život u gradu, da se uključuju u javno politički život na neki način i da iskazuju nekakve svoje želje i ambicije kako bi željeli i kako vide budućnost našeg grada. Ja prvenstveno tako vidim i ovu udrugu, dakle kao jedan pozitivan iskorak, da tako kažem, gdje se mladi na neki način artikuliraju i iskazuju neke svoje ambicije i interese. Što se tiče samog procesa uređenja trga Gospe Loretske, dakle to je jedan proces koji traje, pa ja bih rekao, gotovo 10 godina. Iznimno je zahtjevan. Radi se o povijesnoj jezgri Arbanasa gdje su davno izgrađene kuće, davno su izgrađeni ogradni zidovi. Jako je teško nove nekakve prometne koridore tu definirati, širiti ili proizvesti, da tako kažem, izmisliti. Prostorni plan je definirao, pa i urbanistički plan uređenja Karme, određene koridore i ceste, i mi van toga ne možemo funkcionirati. Prilikom svih tih planova koji su donošeni, upravo su između ostaloga sami Arbanasi sudjelovali u svim tim javnim raspravama. Ja ću samo podsjetiti da je UPU Karma 17 godina donošen. Nakon 17 godina je tek donešen urbanistički plan uređenja Karme, gdje su se iskristalizirale sve želje svih vlasnika terena tamo u samim Arbanasima. Slično tako i sa ovim projektom trga, dakle Pero Marušić je projektant, također Arbanas, ako ćemo i to naglasiti. Dakle, čovjek koji poznaje iznimno dobro i mentalitet života i način života u samim Arbanasima. I on je pokušao praktički artikulirati s tim projektom sve zahtjeve i sav način funkcioniranja života na tom dijelu.
Evo, mladi se javili, oni imaju nekakav drugačiji pogled uređenja toga trga. Njih najviše brine, dakle, problem parkinga. Što će se dogoditi sa svim onim automobilima koji sad trenutno parkirani ispred crkve. Da. Ali nije to samo problem Arbanasa. Mi živimo jednostavno u trenutku, ne samo Zadar, nego i svi drugi gradovi, dakle imamo ogroman porast broja automobila, dakle stanovništvo nam ne raste toliko koliko nam raste broj automobila na prometnicama. Dapače, Zadar spada u gradove u kojima je iznimno veliki porast novih automobila na prometnicama i naravno da je to u današnje vrijeme je po kućanstvu gotovo normalno da imate umjesto 1, 2 automobila po stambenoj jedinici i mi u budućim prostornim planovima predviđamo 2 i više parkirnih mjesta po novim zgradama. Ali u povijesnim jezgrama jednostavno to je nemoguće. Dakle, u dijelovima grada u kojima su davno zadane urbanistički parametri, davno napravljene prometnice i uređene kuće, zgrade i okućnice, nemoguće stvoriti nova parkirna mjesta osim izgradnje nekakvih javnih garaža, novih nekakvih javnih površina. I evo, to je na neki način bio iskaz mladih u Arbanasima da pokušamo tu pronaći nekakvu novu lokaciju, novo mjesto, da li je to na poziciji školskog igrališta gdje bi se eventualno možda mogla izgraditi nekakva javna garaža. I to su nekakvi smjerovi u kojima ćemo mi u budućnosti sa njima i sa mjesnim odborom i sa svim Arbanasima u konačnici razgovarati. Dobro, samo da naglasimo da mjesni odbor kao takav zapravo ne djeluje od 2022. godine. Jel? Dakle, trebali su se raspisati izbori, nažalost gradsko vijeće nije prihvatilo nije odobrilo i nije se raspisalo. Nije prihvatilo tu utrku, zašto, to je pitanje za većinu, bivšem gradskom vijeću većinu. Nažalost, mi imamo jedino adrese postojeće mjesne odbore s kojima možemo komunicirati. Da, to je isto problem koji možda nije direktno vezan uz sad ovu situaciju, ali je u smislu problema određenih koji sad ne mogu se u nekim drugim mjesnim odborima rješavati kad ne postoji, dakle, osoba imenom i prezimenom, odnosno sugovornici, relevantni sugovornici za rješavati problem. Tako je. Dakle, Udruga mladih je tom prigodom i predstavlja neke svoje zahtjeve koje ima također i neka pitanja koja su uputili vama. Jeste li vi vidjeli zapravo ta pitanja? Ima ih onako? Pazite, pitanja se u principu uvijek mogu pod isti svesti nazivnik. Dakle, tema je uvijek pitanja građevinskih dozvola. Da, to je uvijek pitanje, da. Brzine, izgradnje građevinskih dozvola. Dakle, mi smo imali jednu situaciju prije nego što je uveden ISPA sustav od strane ministarstva i prije nego što je informatiziran cjelokupni sustav u Ministarstvu graditeljstva, imali smo problem sporog izdavanja dozvola. Tada su svi na neki način negodovali, javnost negodovala da se iznimno sporo, iznimno teško dolazi do građevinske dozvole, da je gotovo nemoguće doći do građevinske dozvole, da ima milijardu nekakvih zahtjeva, uvjeta koje treba ispuniti da doći do građevinske dozvole, a danas smo došli u situaciju da se negoduje jer se prebrzo izdaju građevinske dozvole. Neki kažu čak negdje i za jedan dan, dakle nije za jedan dan. Izdavanju dozvole prethodno je potrebno skupiti svu potrebnu dokumentaciju, potrebno je skupiti sve suglasnosti od nadležnih javno-upravnih tijela. Ukoliko sva ta tijela odgovore u nekakvom roku, može se dozvola izdati i u najkraćem mogućem roku. Koliko ne odgovore sva javna-pravna tijela, pritom mislim na naš odjel za ceste koji daje suglasnost na priključenje neke građevne čestice na cestu, vodovod, odvodnju, HEP, HERU, dakle sve one koje sudjeluju u tom procesu, onog trenutka kad on izdaje suglasnost, referent nema nikakvog razloga za ne izdati građevinsku dozvolu. Ukoliko on to i ne napravi u određenom roku, zakonski definiranom roku, stranka se može žaliti i ministarstvo će izdati dozvolu. Dakle, sada su ti rokovi poprilično skraćeni. Mislim, to je na neki način bila i želja i ambicija cjelokupnog društva, da tako kažem, ali evo, mi smo došli iz jedne faze gdje smo njurgali da nam je sve sporo, da je nemoguće rješavati neke probleme do situacije kada bi sada finim potencijometrom željeli to regulirati da ipak ide malo sporije. Naravno da ti procesi imaju svoje zakonske određene rokove i odredbe,
I jedino kako se može i na ovaj problem Urbanasima, a i na sve ostale probleme na području grada Zadra djelovati, to je sa izmjenom i dopunom prostornog plana. Da, uvijek se nekako vraćamo na izmjene i dopune prostornog plana u svakoj situaciji, pa evo sad i u ovoj. Pa da, zato što je to osnovni dokument po kojem praktički funkcionira urbanizam na području grada. Ja sam to nekoliko puta naglašavao i mi, dakle, u gradskoj upravi sve skupa, da je aktualni prostorni plan iz 2007. koji je dorađen 2008. godine, imao je po putu još nekoliko dorada, ali koje se nisu odnosile na suštinske temeljne odredbe plana. Tada je jednostavno bila svjetska kriza. Tada niste imali niti jednu dizalicu, ne samo na području grada. Tada smo svi na neki način molili Boga da se pojavi nekakav investitor koji će doći investirati na područje grada Zadra, jer je građevina kao nukleus razvoja ekonomije ili zamašnjak pokretanja ekonomije proces koji se najsporije pokreće, a najbrže stane ili padne u slučaju krize ili nekakvog drugog izazova. I tadašnji donositelji plana su sa tom ambicijom u stvari kretali u izmjene dopune plana. Danas smo došli u jednu situaciju kada mi moramo finom regulacijom jednostavno napraviti bolji urbanizam. Zadar zaslužuje bolji urbanizam. Ja se ne sramim to javno reći da grad Zadar, kao 5. grad u državi, kao grad koji je najviše u principu napredovao u proteklih 15 godina sa svom izgradnjom infrastrukture, od Gaženice, spojne ceste, sada aerodroma i svega ostaloga što se događa na području grada Zadra, jednostavno zaslužuje bolji urbanizam. Mi smo sa izmjenama i dopunama prostornog plana to željeli postići. Od onih banalnih nekoliko stvari, više zelenila 30%, više parkirnih mjesta po stambenoj jedinici, veća udaljenost između samih zgrada i kuća i ograničeni broj stambenih jedinica. U samoj zgradi, da. I to su nekakvi parametri koji jednostavno bi imali naravno implikacije na sam urbanizam. Imali bi implikacije na nešto drugo. Manje bi se gradilo stanova, vrlo vjerojatno bi cijena stana tada porasla, jer je potražnja jednostavno kod nas velika. Bog nas je spustio u najljepši komad kugle zemaljske, svi žele na obali, pa baš i u Zadru koji je autoputom najdostupniji svim dijelovima Hrvatske, imati 1 metar kvadratni stan. Da. I pritisak je ogroman na prostor. Ali zato neke druge mjere, od POS-ovih stanova, priuštivog stanovanja i svega onoga što se treba u budućnosti dogoditi, treba dati odgovor na ovaj izazov što se tiče same cijene. Ima ponuda stanova, dakle, slažemo se, velika, gradi se, ima jako veliki broj stanova koji se prodaju, dakle, ali i iznajmljuju, ali su cijene, dakle, strašne su cijene, dakle, biti podstanar u gradu Zadru je jedan težak i nemoguć život, evo mogu govoriti iz osobnog iskustva, a o kupovini vlastite stambene jedinice da ne govorim. Tako da zapravo bilo bi lijepo kad bi se gradilo, a kad bi to utjecalo na cijene da one budu niže, a ne da svakom izgradnjom određene zgrade, nekog novog objekta, one rastu. Ali to vam je vrlo jasno. Kada na pijaci pomidora nema, cijena raste. Kada ih ima jako puno, cijena pada. Tako i sa stanovima. Ali to mora biti u jednoj korelaciji, u jednom kvalitetnom i zdravom odnosu sa ovim kvalitetom života, odnosno boljim urbanizmom što mi želimo postići. Mislim da ove mjere koje je vlada sada pripremila i koje su sada u provedbi što se tiče priuštivog stanovanja će dati određene efekte, od cjelogodišnjega najma, od poreza na nekretnine, od poticajne stanogradnje, novih POS-ovih stanova. Mi se kao grad pripremamo u tom smislu i sa stambenim objektima u Crnome, dakle obiteljskim kućama. Planiramo, dakle, u budućnosti još nekoliko lokacija. Na Smiljevcu se planira nova zgrada POS-a od 100 stanova, priprema se još jedna čestica. Dakle, to je naša uloga gdje mi moramo na neki način brinuti kao grad o uvjetno rečeno domaćem stanovništvu, o našim ljudima koji ovdje trebaju i moraju ostati živjeti. Mi se svi zgražavamo od praznih stanova, odnosno stanova koji služe isključivo kao nekretninski biznis u smislu štednje, gdje nekakav stranac dođe, kupi stan i tu mu najjeftinija štednja, ne plaća porez na to, novac mu ne propada, uvijek mu ostaje vrijednost te nekretnine kao takve, ali mi kao grad to ne želimo.
Međutim, to moramo finom regulacijom, ne utjecajem na samo tržište, jer to nije nikada dobro i zdravo, nego sa ovim poticajnim mjerama na neki način gdje moramo zadovoljiti domaće, uvjetno rečeno, kapacitete. Ja bi se samo sad vratila 1-2-3 koraka natrag, da se nadovežem zapravo na te građevinske dozvole koje ste spomenuli. Zapravo jedna od stvari na koje su se mladi referirali je to da ne da nije im problem što su brzo izdane građevinske dozvole za izgradnju ovih objekata u Arbanasima, već što se posebno tom investitoru to dogodilo u takvom kratkom roku, pa onda povlači pitanje je li to znači pogodovanje investitoru. Ma nema tu pogodovanja nikakvog investitora, ni ovom investitoru, ni bilo kojem drugome. Naime, svi apsolutno imaju pravo zatražiti nadzor od strane ministarstva građevinskih dozvola. Svi koji su stranke u postupku, dakle to su susjedi, svi koji su zainteresirani, zna se točno zakonski, koji sudjeluju u postupku izdavanja građevinske dozvole, imaju pravo i uvida u samu građevinsku dozvolu. Proces je apsolutno javan, dakle nema nikakvih skrivenih tu zaskoljica. U konačnici, koliko ja znam, do sada ministarstvo nije niti jednu od izdanih dozvola u smislu nadzora vratilo ili odbilo. Tako da ja ne mislim da tu ima, to je više malo se stvara fama oko toga, ali evo ja sve ljude pozivam koji god imaju ikakav problem ili pitanje u tom smislu da se slobodno obrate i nama i da se obrate slobodno ministarstvu koje je nadležno za kontrolu procesa izdavanja dozvola pa i same izdane dozvole. Ja sam siguran da u procesu inspekcijskog nadzora od strane ministarstva, ukoliko ima nekakvih nepravilnosti, da bi se to vrlo brzo uočilo i vratilo natrag na doradu. Osim toga, morate znati da u procesu izdavanja dozvole, kao što sam rekao, sudjeluje čitav niz faktora osim samoga referenta koji osobno odgovara i ispisuje dozvolu. Dakle, u njemu sudjeluje i vodovod, i odvodnja, i HEP, i odjel za ceste koji daje suglasnost da li čestica ima priključenja, mogućnost priključenja ili nema i na koji način se može da ide priključiti. Ali u konačnici kažem, sve ono što svi mi priželjkujemo, dakle sve što građani grada Zadra priželjkuju, pa i vi i ja, sigurno se može definirati samo boljim prostornim planom. Zapravo, što se tiče pitanja, dakle, udruge mladih, njih je jako puno, evo ja ih imam tu, nećemo sad naravno sve proći, to ostavljam vama i njima da rješavate, no jedno od njegovih pitanja zapravo odnosi se i na 2 nove prometnice koje bi trebale prelaziti preko trga, kako je prikazano u jednom od tih idejnih projekata. To je nekakav njihov, između ostalog, isto upitnik bio zapravo zašto to mora prolaziti preko trga. Pa naime, sada promet se odvija preko trga. I jedino moguće je, dakle, to je jedina spojna prometnica, postoji preko trga, nema kuda proći. Dakle, Pero Marušić je predvidio u parternom smislu, dakle, uređenje samoga trga i same prometnice i naravno da je taj projekt podložan analizama i razgovoru. Ali promet se mora odvijati jer je to jedno mjesto kud se moraju spojiti 2 ulice Andrije Kačića Miočića, mislim, i Vicka Zmajevića, jer nema se kuda drugačije komunicirati. Sad evo opet taj naš PP, kako ga zovemo, prostorni plan, uvijek je prisutan, ali to je nemoguće zapravo u situaciju u kojoj jesmo i u situaciji u kojoj se nalazi grad Zadar. No ono što je primjetno, bar s naše perspektive, kad gledamo komentare i čitamo, da su u svim reakcijama na temu gradnje postoji jedno zajedničko pitanje. Uvijek, ko im je izdao dozvole, kako su uspjeli dobiti dozvole, dakle, to je nešto što uvijek se provlači. Posebice se to sad u zadnje vrijeme dosta moglo čuti kad je u pitanju primjerice gore gradnja bila iznad Vruljice, pa Mamutica, dakle, pa Punta Mika. Tako, to su neke lokacije, evo ja sigurno ih ima još, ali evo ja sam sad navela neke koje su zanimale javnost. To pitanje, kako bi vi odgovorili, vas neko pita, netko dođe i kaže komu je izdao građevinsku dozvolu, kako je neko dobio dozvolu za graditi tako nešto?
sukladno prostornom planu i zakonskim uvjetima. Eto nas. Dakle, na prostornom planu. Ja sam ali nažalost mi ne možemo van toga okvira. Dakle, ja vrlo često se susretnem u svojoj bližoj okolini sa pitanjem da li se tebi to sviđa. Evo, to je recimo neko pitanje. Premda je nebitno da li se meni sviđa, ali ne sviđa mi se. Dakle, nisam zadovoljan, ponavljam opet, nisam zadovoljan sa urbanizmom grada Zadra trenutno. Smatram da Zadar treba i može puno bolje. Konkretno zgrada u Vruljici. Dakle, ona nije mogla godinama dobiti građevinsku dozvolu dok nisu susjedi čovjeku prodali nešto kvadrata koliko mu je falilo da dobije građevinsku dozvolu. A na kraju se uspostavilo da ti isti susjedi se bune protiv izgradnje te zgrade. Dakle, imamo takvih situacija čitav niz. Ljudi prodaju zemljište, onda se bune zašto na tom zemljištu nešto gradi. Jednostavno živimo u jednom vremenu kada je iznimno impulzivna izgradnja, kada je turizam sve prisutan ovdje, kada je ogroman pritisak na prostor i to je izazov za svih nas. Mi ovdje domaći Zadrani na neki način proizvodimo taj način korištenja konzumiranja prostora. Kada bi se teoretski dogodilo da niko ne proda nikome zemlju, ne bi bilo ni novih zgrada. Ja. Ali ne bi bilo novih zgrada, ne bi bilo građevine, ne bi bilo razvoja gospodarstva, ne bi bilo ekonomije, ne bi bilo zapošljavanja. Nedavno sam jedan podatak pročitao da je preko 520 obrta i tvrtki u gradu Zadru vezano na građevinu. 520 tvrtki, to je ogroman i značajan i veliki broj i ogroman dio kolača u ukupnom gospodarstvu i ekonomiji na području grada Zadra i Zadarske županije. Naravno, ponavljam da to jednom finom regulacijom treba svesti u jedne normalne uvjete, ali to se može isključivo u zakonskim okvirima, nikako drugačije. Dakle, ne bi bilo u redu kada bi bilo ko, grad, vama omogućio da vi možete graditi zgradu, a nekome drugome zabranio pod jednakim ili istim uvjetima. Znači, to se ne smije događati. Da, to nije na jedinici lokalne samouprave. Tako je i mi moramo samo poštivati taj okvir, zakonski okvir i prostorni plan koji smo, by the way, mi željeli promijeniti, ali ga naravno aktualna većina na odlasku nije htjela prihvatiti i dogodio se jedan salto mortale, da se nas proziva za betonizaciju, a oni su zaustavili promjene koje smo mi željeli uvesti. Da bi se zaustavila betonizacija, da. Mislim, što je apsurdna situacija, dovedeni smo u jednu situaciju da će mi idućih, 3 ili 4 ili 5 godina potencijalno, ako ne sruši se i ova odluka, sve su odluke gradskog vijeća do sada srušene jer su nelegalne, nezakonite i nisu složene onako kako treba biti složene, pa pretpostavljam da će se i ova odluka o zaustavljanju izmjena prostornog plana srušiti. Ako se to ne dogodi, mi ćemo idućih 3 do 5 godina živjeti u ovakvom trenutku vremena upravo zahvaljujući gradskoj većini. Dobro, kad govorimo zapravo o masovnosti zapravo gradnje, a ne prostornoj prihvatljivosti, ajmo tako reći, koja uključuje određeni postotak zelenih površina i sve ono što ste vi naveli. I to bi dakle tim 5. izmjenama i dopunama prostornog plana bi se uredilo. No, javna rasprava zapravo bila je vezana uz prvi inicijalni neki prijedlog prostornog plana, ona se dogodila, prihvaćene su primjedbe, zapisane, bilo ih je 400 i nešto, ako se dobro sjećam, i od tad ste vi u nekoliko navrata najavljivali da će biti ponovo izložen dakle te prijedlog izmjena i dopuna sa svim tim uvrštenim primjedbama. No to nikako da se dogodi, to su vam spomenuli i gradski vijećnici, to su pitali i građani. Imate li vi sad ikakve informacije, hoće li se to uopće dogoditi ili to isto je nešto što čeka dakle nove izbore, odnosno novi saziv gradskog vijeća? To će ovisiti prvenstveno o tome da li će odluka o zaustavljanju izmjena dopuna prostornog plana biti zakonita ili neće. Dakle, taj cijeli proces koji traje gotovo 3 godine
nakon što je bio kompletiran, gradonačelnik je potpisao prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana. I takav prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana je bio izložen na javnoj raspravi i da nije bilo primjedbi, on bi bio pred gradskim vijećem. I mi bi imali prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana. Gotov, zaokružen, pred građane donešen, koji bi sve ove uvjete u sebi zadržavao koje smo mi rekli, od većeg zelenila, više parkirnih mjesta, manje stambenih jedinica, veća udaljenost i tako dalje. Međutim, građani su došli na javnu raspravu i preko 460 primjedbi svojih novih donijeli. Nažalost, niti jedna od tih primjedbi nije bila stavite moju građevinsku česticu u zelenu površinu ili povećajte građevinsku česticu, zelenilo na građevinskoj čestici ili čak niti od većine u gradskom vijeću. Svi su bili prisutni na javnoj raspravi, šutili su ko zaliveni u zadnjim redovima, pred 400 nešto ljudi, nisu izlazili van i rekli dajte ovim ljudima stavite još više zelenila. Jer ti ljudi koji su došli tamo, oni nisu se došli buniti za više zelenila, nego da im uđe njihovo zemljište u građevinsko zemljište. Uglavnom, Zavod za prostorno planiranje koji nama izrađuje plan, koji je izrađivač plana, je tih 460 primjedbi morao sve obraditi i na svako odgovoriti. To je ogroman proces. I to je proces koji traje. U međuvremenu je taj proces naprasno prekinut sa odlukom o zaustavljanju izmjena. I mi smo praktički sve ovo što smo radili do 3 godine bacili u smeće. Osim ako vlada ne kaže da je i ta odluka kao i sve prethodne odluke nezakonita i nelegalna, pa ponovo oživi taj proces, onda ćemo ovo što smo do sada napravili moći ponovno nastaviti dalje raditi. To će ovisiti dakle, o nadležnom ministarstvu koje će vidjeti da li je ta odluka njihova dobro pripremljena ili nije. To je bio razlog zašto mi do sada nismo već došli sa izmjenama i dopunama, konačnim prijedlogom izmjena i dopuna plana. Dakle, riješili smo dvojbu oko toga zašto još uvijek nije se taj konačan pročišćeni, uvršteni zapravo prijedlog, odnosno prijedlog s uvrštenim primjedbama našao na javnoj raspravi. No, ja bi se sad ponovo dotakla zelenih površina, zato što, evo i nedavno je objavljen podatak, ja vjerujem da ste ga vi vidjeli, da je sad to će nas dovesti na drugu temu, to su prometnice, da je prilikom rekonstrukcije, odnosno uređenja dijela Žmirići posjećeno 600 i nešto stabala. I to je prilično velika brojka i onda ne čudi zapravo zašto ljudi kažu da grad Zadar ne voli stabla, odnosno samo da ih voli sjeći. Nije, ja se ne bi s tim složio, ja mislim da je kod nas medijska scena dosta jaka, za razliku od mnogih drugih gradova. Meni se čini da je ta tema ovdje kod nas nešto više nametnuta nego u drugim gradovima. Ja kad razgovaram sa kolegama iz drugih gradova, svih muči isti problem. Znači, vi kada širite prometnicu morate na uštrb nečega proširiti. Da li je to privatnih zidova, privatnih kuća ili stabala koja se nalaze, evo konkretno, dakle na Žmirićima svi znamo koji smo imali kaos i gužu svako ljeto na raskrižju Žmirić. Hrvatske ceste su odlučile tamo napraviti moderno veliko raskrižje koje može svojim kapacitetom u dominantnim smjerovima, dakle od ulice Hrvatskog sabora prema Ninu, pustiti veću količinu prometa, osloboditi nove trake za Borik, odnosno za centar grada. I to se moralo na uštrb nečega napraviti. Nažalost, između ostaloga je jedan dio parka Žmirići stradao, ali ono što je dobro, mi smo zajedno sa društvom prijatelja Žmirići dogovorili kao grad kako i na koji način ćemo taj park dalje valorizirati, urediti zajedno sa njima. To su aktivisti, jedni ljubitelji stvari prirode koji tamo doista ulažu ogroman napor za uređenje toga parka zajedno s našim komunalnim odjelom i svim drugim službama grada, i to će ostati tamo zauvijek park i imat ćemo jedan prekrasan park. Gdje god se širi prometnica mora se proširiti na uštrb nečega. Svi se mi kunemo u to kako bi trebalo oduzimati promet automobilima, voditi što više biciklista, pješaka, raditi nekakve nove modele funkcioniranja prometa, ali istovremeno imamo sve više automobila na prometima.
Dakle, to je egzaktan podatak MUP-a koliki je broj auta, novo registriranih auta na području grada Zadra. To su ogromni podaci i jednostavno ti auti se moraju nekuda voziti, moraju se nekuda prometovati. Mi prometna rješenja koja imamo sada radimo, ideja nam je dovršiti dakle nekoliko glavnih transverzala područja grada Zadra, od Merkatora, bivšeg Merkatora, Interšpara, preko ulice sada koja se radi Jakova Šubića, Cezna, veterinarska stanica prema Žmirićima, Hrvatskoga sabora, Tuđmanove ulice i ulice Domovinskog rata, pa sve tamo do puta Bokanjca dalje prema Petrićima. To je nekoliko prometnica koje će vrlo brzo za par godina kao u Zagrebu postati jednosmjerne ulice sa zelenim valovima. I ići će istok-zapad nekakvim smjerovima i popreko će biti nekoliko ulica od, ne znam, Murvičke, Bana Jelačića, Nikole Tesle, koje će praktički opskrbljivati te ulice i imat ćemo praktički promet položen na području grada vrlo dobro i kvalitetno. Ali da bi se imao kvalitetan promet, da bi bio kvalitetan promet, moraju postojati prometnice. Da bi se prometnice izgradile, ponekad se mora i srušiti poneko stablo, nažalost. Da, činjenica je da je to tako, no građani uvijek reagiraju kad jedno stablo više se posjeće, uvijek naravno da reagiraju i to je meni osobno isto razumljivo, vjerujem i vama, s obzirom da ali opet s druge strane vi imate, ili vaš odjel zapravo ima i projekt koji uključuje, ajmo, tako nekako mislim da se zove Zeleni Zadar ili Zeleni grad ili ne mogu se sad točno sjetiti, koji zapravo predstavlja zapravo skup projekata koji uključuju uređenje određenih zelenih površina, izgradnju parkova, ne znam, pametnih igrališta ili već kako se to zove, primjerice gore na Musapstanu i tako. Znači, ipak postoji neka protuteža cijeloj ovoj betonizaciji, ajmo je tako nazvati. Je, apsolutno da. Dakle, u jednoj suradnji više odjela. Prvenstveno tu mislim odjel za EU fondove, komunalni odjel kojem sam ja na čelu, odjel za sport i odjel za kulturu. Zajednički se na neki način promišlja mreža svih tih projekata koji na neki način rješavaju problem, između ostaloga i zelenila, igrališta, parkova. Mi smo predvidjeli, osim Park šume Musapstan, što je jedan stari projekt koji sada ponovno se oživljava, gdje će u konačnici biti izgrađeno i parkiralište i to će biti za ljetni period park and ride sustav, mogućnost dakle ostavljanja tamo vozila, a dolaskom autobusa kako ne bi turisti opterećivali parking na području grada Zadra. Takav je projekt predviđen i na Žmirićima i u Gažanici. Osim, dakle, Park šume Musapstan, predviđeno je uz potok Kričina, nakon što Hrvatska vode rekonstruira cijela jedna rekreacijska zona koja bi išla od Supernove pa sve do Gažanice. Potez, dakle, od puta Bokanjca prema Žmirićima, to je sve postaje jedna zelena oaza, sportsko-rekreativna zona za odmor i rekreaciju, do čitavog niza malih kvartovskih parkovnih dijelova koje u sebi sadržavaju i igralište, na Plovani, recimo u Diklu. I sada da ne brojim dalje, dakle, ideja nam je da u svakom kvartu po jedan park uspijemo negdje novi napraviti i izgraditi. Jednostavno činjenica je da je to nasušna potreba. Svi privatni tereni koji do sada nisu bili konzumirani, a građevinski su, činili su neke zelene oaze. S vremenom se ti privatni građevinski tereni izgrađuju i mi imamo dojam da jednostavno nestaje zelena, da se zelenilo jede. Meni je samo žao što možda na svojim vlastitim česticama mi svi kao građani ne održavamo onu obavezu od 20% zelenila na čestici. Kada bi se recimo teoretski dogodilo da u jednoj ulici svi uz nogostup posade na svojoj vlastitoj čestici po jedno stablo, imali bi sigurno jedan prekrasan drvored koji bi odmah ostavljao nekakav drugačiji dojam. Nažalost, svi mi odmah do ulici napravimo parking kako bi se auto mogli parkirati u samu ulicu, popločamo sve te površine, pa onda oborinske vode sve ne idu u te zelene površine na našim česticama, nego se slivaju na ulicu. Ulica je projektirana za oborinske vode samo sa kvadrature ulica, ne sa okolnih dvorišta i terena,
Ali to su neki izazovi s kojima se u stvari lokalna uprava treba i mora nositi. Evo, vi i ja zapravo mogli bi ovako danima, ne samo satima sjediti ovdje i pričati, jer teme su, ima ih puno, nepresušne su i pokrivaju tako veliku zapravo područje djelatnosti vašeg upravnog odjela i u konačnici grada Zadra, ali evo morat ćemo ipak, ove smo minute potrošili, nadam se da smo odgovorili na neka pitanja će sigurno doći nova, to ćemo vidjeti u narednom razdoblju. Gospodine Kasap, hvala vam najljepše što ste bili gosti, što ste odvojili vrijeme za nas. Hvala i vama, bilo mi je iznimno ugodno.